Ngavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi nioretie muingi wa kaunti ino kwiyumiria niguo mateithike na mubango uria uraruguririo ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta wa ugima wa mwiri na kwiyandikithia na ruhonge rwa NHIF. Akiaria hindi ya kuhingura thukuru wa guthomera urigitani, Kiraitu niigite thirikari iyo ĩ mubango-ini wa gutabania mubango wa ugima wa mwiri kuri andu othe no undu no muhaka meyandikithie kugia na kandi cia NHIF. Na alama moja ile nataka kuacha ni alama ya afya. Kuna ile anaita universal health coverage. Anataka mtu mdogo au mkubwa kila pahali Kenya akiwa mgonjwa apate matibabu bila kusumbuliwa. Niigite wiyandikithia wa NHIF gutabanio mathibitari-ini mothe ma Meru kuria o thibitari igukorwo na wabici ya wiyandikithia wa NHIF niguo andu othe mahote kwiyandikithia kwa uingi. Ati mtu ako na mbili hospitali ya milioni 1,500 mtafute Ngavana, usije unitafute. Kwa sababu ukiwa na 500 shillings utaita mtu yoyote. Si ndio? Ihinda-ini riu muikariri gite wa thukuru wa urigitani David Muthoga aigite thukuru ucio urikoragwo ukioya gicunji kia 30% kia arutwo kuma kaunti-ini iyo kuria thukuru uyu ukwaramia unyitanire na kaunti iyo ya Meru. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Njeri wa Njoroge.